Ya tes room tok tok sono room kelajian. Lorangan bang ra. Lorangan bang bahar lah kan. Arus nonton tuh. Lorangan bro, lorangan takat kanan. Gampang rekam sumur ralim lah. Bila kayak mah stream kita sky. Mana persangkai menjadi masuk yo. Long gameplay. Ibon ini perlu kita ngahan aslam di sungai. Ada filmnya lah kayak mana. Saya komen tuh. Bang stream martat em kas slow kan yang dia tetap enggak keluar. Masih tetap ke stream dan masih mentah tetap karena masih kayak bang Rabi sebenarnya. Kayaknya stream kalau ngomong kayak bang rasa. Gampang kenar kanan gampang kenar kanan mesnya dah. Tolong menora, tolong per menora. Kalau menora per menora itu menyiapkan. Ada menyiapkan kan. Setang sekon aman boleh komen tetap bro. Nah, penyiap ini gue. Ya, dengan mikir lah bro. Lekas stream orang entah. Itu bang rem style kayak rok kayak lagi. Penting kan ya. Rakam slow kanan mau dapat barang ini bro. Ini beli ke imam nah. Akhlak Islam saja. Dan itu orang dia bayar punya arah-arah mereka nunggu ended. Ale komen mah kita buka leka yang sa page komen di top. Karena biang para kena dua piasnya namka voice dengan tip rambang biang para. Ini tengah meroy dan kilo tuh. Kam dayok senyo bahar bi kata natuna kembang kan dia. Biar remes ni nak.
no si temo sna kumtu akau YouTube arspa. Mau tu bang si temo sna YouTube arspa. Abang ada nusa wajar tu sna arspa. Oh, si kami kata gulingan tu sini beli dah slow kan am. Kam datang marah kita. Biar marah kan ada. Adlang bro, ngan saat ada depan atas narung ngama kan em der bersenangan si nuwat. Mak kayak suya am teman alhamdulillah kan bro. Min kayak gameplay yang evil killer mah. Dan mau bela kayak rum kemenara. Rak santino sih kayak apa? Yang ngaruh mau bro, jalan gele bro, ada. Ada kan emang, ada kan emang, pengen ada. Tang na sirawi kan kayak lejong kayak siapa. Mam tesnya sna bro men kayak wan biasuan dan pecai wan biasuan dan menjual kayak. Double takedown. Yo lang ne embos yo belum yo yo baik. Kawang baik. Yo lang embos yo baik ada penajim saya baik kayak lang baik. Ngarah si download game mana ada kadang lah kayak. Ay yang bos si game one vs one auto ada penengan snack nang ban kayak one vs one. Yang bos tuh ada depan mah. Saya join juga baklai mah stream mah. One vs one. Yang pernah kan stream terus min langsung. Tuh bro. Rasa ayang amo atau ay ganda depan lagi. Nakam dolong net kamu jangan kayak dolong net para itu jangan kayak slow kan apa kadang. Oh, sebenarnya dia amat siang lu menangin kayak. Oh, dia lah bak. Oh, sebanget sih mata lah bak ya. Oh, bak no teng. Oh, kita lanjut mau teng. Kamu kita lanjut mah. Kayak rum bersama jangan itu udah kamu buat teng. Sebanget lah kayak. Double takedown. Nah, ira itu weh. Karena gua kayak one bat ngawan visuan bro to saya kayak ada depan nama antar senang aku mundir karena senang antar senang ada depannya antar senang kan karena dia senang karena tebas senang siap gitu kan asuhan lah kayak tempat itu mah apa depannya pernah kayak one visuan siapa mah ay bat ngawan visuan oke bro, ayo di depan kan visuan maram lang ada sisi langat turun kan kam nolong ba kana si bangan la kay jong kam nolong mara kana sa vlog nora vlog nora kana si clear rabun si up bagi clear rabun si up tem bangan ana sesuai kita guna player bos up ni na tayo kaya banget ya sih enam tuh misalnya dang nup palat ne Daniel bak no bos penlakai
Tak aman pendep si rau mah kan bakna ngaro lah slam lah kayak game rapi dekat orang sudah dang kit mobile nah sudah kayak menesnya sudah menesnya game mah dep na sirawan bakna mah dep na sirawan bakna yo ir tap play ngamul lama bang anak sudah mana ngabat lah kayak apa ini dari kepastian gak game kan emang mana masih lah kayak si gamer game ini win ini lah ya perlu nomor win ini Doom. ini sebelah kayak lainnya kena kayak game tapi sebelah ini bina dang game keluar dari ama saya kayak langin berfirm yang ada depan si game pengen si game mana ngabak kan ada sa orang nonton apa baru tentang merway mer isigan kita lainnya ini tentunya ada ini tentunya ini tiwai sak yang meru dah meru dah langsung yang meru laingot betul tadi terlalu jam Double takedown. mi opin rendang bila kayak nah Resources here. sana ka prepare ka bukan na pengit mah wire tanah ka ini pada Hit him with little back. biasa stream nebo lasai pen stream Double takedown. am tikenar try lasai teh ngasut tes kaim tas ngita kan yo ke jongro anas download gimana ngasut tes kai la jongro ngalong nyolong no stream na ini gimana dah rezeki nak namanya betul biang marah itu dikira betul la ini wei belakang nggak punya batu lang makawan bitri dan ada plus sama melong nak barang stream
Aduh bang, apoy na to. Wala din nakmat. First doom. Shower ila kay rumra. May buol mer amo tas na kan krum ngambul mer rambu yur mah. Apis na rumah ngambul mer bu yur. Ana krum mas na ni siatem dir na. Nawe ro sulit siap tenang lah kaya. Nawe terlok ro bun siap tenang lah kaya. Suap itu tak kaya kemungkinan. I bet for before lah bro kamu iyo yang apa aman bak nang ama senaruh Malaysia gila kaya mungkin kempar dari dan yang kempar dari lah kaya aman senaruh ama pesuat kan bu lupa lah R5 R5 only headshot 4v4 kena pemilik kai teleng nyerung baju berkot kat lai rawan ai nyepit kai clear mah DZ Eagle an ai mah DZ Eagle halo DL halo bro halo ama ngan senarum nga Aishwa 1vs1 bos. Oke, mana ban lakai 1vs1 kan wangan pensenang. Oh, M1014 dan ai mah. M1014 gila kai. Oke, off. Opekar off, LCD off, MP40 off. Nah, pikir tengam no sa onjoin mah ai pesuat RR li. But no pin lakai 1vs1 round. Hana tu helmet on off no helmet. Pej. Ya sengap tukut mah tahan batai mah ada panen penting mana. Ambil pipe off. Alah inspect mana tu berkuat lah kayak 1vs1 lah. Tak tu ID room. Ar kendai lain not kendai sau arnyo. Pesuat RRR. Sebab mentok tu ID room. Tu real. Jadi mana tu? Tawan harum tu di tu real dead. Bat mana pindah kaya tu ong tu. Real dead. Nak percaya real dead mah. Ngin at nak bat uneway u. Ama. M1 mula itu kan kode IWM. Aman kod tu evil killer pa ari tu way mah ila kawan biasa mah. Evil killer no tu evil killer. Oh, dan player sa bro at PR way mana ko ala kain tu 1 Jan 1.
to bos ngala rung to pila rung pin la kai banno pat kany menta mo wan beswan ta pin la kai banno kanyama war alfa dero turum no tergeron no playing queen cc bat king na evil killer start to ml10 boy la kai banno man pe cho gameplay no lom na ml10 boy an pe kai ml10 boy na biang ita one vs one ml10 boy na lawai la flop man arang lamar waita Free Fire in. SK Gaming newe rung na no baklam ira kadang lalong balik kaya arang lamar waita gi bakswa lagi nang man bakswa pa bakswa danang man bak pa bakswa ini siapa YouTube so ong bakswa gini ada page YouTube ong bakswa ada bilang arang lamar waita yang nanti kita well done. Klamur naman ay 2 vs 1 deh. Nagkakita nilera. Bakat niya real lah kalau kita nilera nilera. Kami kita akan lihat ini kita ano. Try shoot. Wait, rumah shoot lah. Gulilan lain sisi dekat real lah no way lah bak no way First Doom. biang bak na dong Double takedown. labak na dong yung napitay ko napit yun na skill labak sa na way SK Gaming ba't bakra tomat pitay real marwi mah đang lagi mulai one way tenat sila kan real bagian tu biar arngut kami bang nama bro 1 vs 1 bro to sawan lah kayu buat real 1 vs 1 kan gitu berngajin gil nama mak penyiap player namanya lupa tuh ID tanya mana perwat lupa password ya belum tanya real
Real da batam dai tisliang ro American boy do kala kan tisliang dere pero ko mal na tuwe oh job Real bro round tur aga zon la Real mo bro si raw jo yo aga kill si raw yo aga zon dapat sa kanet kan raw long na dari aman sa sartan mo bay mo kam subang man ang la kay ro Mendunaro dan wak mendunara komen sa itu ke clear na clear stream dalam gameplay makan pro jam na bala kan tikai gameplay ya ibang lah kanya Real mendangan Bolivar kena game maka ledakannya sa mobo 1v1 terus sana kasih ke ledakannya sa 1v1 oh kini ada di 1v1 nomta forward lupa tu ka YouTube adin dah orang tak lupa tu ID cakap dia ledak nama bajop nan selakai berkina bajop nan nama selakai lagi wira dan don arngut lengut dengan selakai lagi wira dan don rat selakai berkina bajop nan oh susi dekatnya Real selakai oh dekat Real tu Real dead Real dead ini Hamilton boy yes kita lagi buka runggil ro saya runggil bernama buka runggil saya jual kegil ro samlok ro saya jual ke tengah tu saya jual ibang gameplay Real dah American itu kan First Tuwi doom. ni labak saya dah main ni labak yang kau long gameplay be sentral roy no Double takedown. ya bejat dan start dari utama dia orang stress yang bejat dan start utama ya balak penyok raw yutan spek mah spek kemarin nang penkrek lepas itu giveaway mah bakal kai kena market RBJ tanggal off ke stream Real kenal lah kan oh sisi yang itu tom lele rata saya lihat kan semua
Dadan kita lihat beberapa semua ya bang lekai. Like entah karun teh, nolong yang bang lekai ini berkait. Dadan kita buka tinggi benar sukanya tuh. Sa pengaduna member teh. Day mga tu bro balak bak otom ni ko kala kanak na. Kala kay betuwe bala bet teman ni paya nga kala kay tuwe pramar nga. Mo kapsir snopar kada. First doom. Kay gim American boy kuno lang American boy yes. Skin sama baju download kan download game mana tak download lagi skin gini lagi stuart baju download kan. Lamaran download game mana ando download. Kem American branded. Gameplay tu nak tekan menekai. Satu kesat berbangan berbangan. Satu kesat dengan Melton untuk kali bangan berbangan ini. Oke, semua tu. Jadi kita. Oh, yuk biar real hima. Dan bakwa joinnya bakwa lekai sa komen tu mah nanti komen saya wan rung tu ka perwat tu ID herom tu ID yang ada batai mana sarung kerteng aler lekai ne wan biasa lah nak kerum lekai wan biasa only one tap kira ku apa ban pau kerteng sekmat saya banyurung mah tim apa datang cakap banyak sur lewat kan kami bang real hero aja penyiap itu buat penyiap itu ya ada Melton boy dah baru sudah Melton boy minta san la untuk time na wala oh beli lo kena teman kadang coba bak ya pun SK Gaming lo pulai keting kamu ni dah biang mana lah kaya jong pada mereka kamcut dah kamera kuat yung kaduna pada boleh gala kit artar ekstremen duna kan sisil ada kaja American American sisil real tu real dari balik kan mana pramroi lah ibang gameplay dari balik kan pramroi mana lah ibang lah gameplay Dalam kita buat join saya join mah bakal lah kai one vs one di era
One like the way one to you. One the way one. Ano to ba back mo pang one the way one. Ada way at kami biang dito one the way one. Thọ to ID room to thọ join the way. Kim dah ngami tu surah perlok rawang adang lah kaya mi tu surah paling ngam nak game sulah slam. Kini perlok ay biang man lah kaya ramdan rawero. Epalem ten ram itu ram iturai zero long na zero day na gila tu kan SK Gaming to laka betul SK Gaming Pramroy mah SK Gaming but real Pramroy pikai Free Fire India is set in a virtual. mar laka SK Gaming but real Pramroy mah Enang ayo kami naik player tang sang wala bas ang man silan gil na silan yu bas na real sang ke stream kan ring ibu job mah kalau ibu kat bayi lap niap punya orang men idharan lah tu SK Gaming minta ini jumlah itu lah pakai jumlah ini kawan orang oh shush nice dan kita buat lakai saya join saya komen OP real OP what a nice shot ini SK Gaming Rainbow orang efek gameplay kan main ring ya bayu rawit mah mendere bayu ring ya bayu raw mangkap ini weh light tom lele ray bang light light lele shush light mesir tom lele oh shit what the shot SK Gaming SK Gaming is pro player penat mah dalam dia pasti belak pro lot perperin stream nam gatot bikin na dua penat lah dalam surat mana ring stream gak bahasa mental ada pinan lo network SK Gaming rempok lah kan oh yo real pan what the movement real real kena itu dah kita pro kita gila menon room nah gila menon sementara fastan yang ibarat antara benar gulin kamera guys SK Gaming di YouTuber saja ya what a shot oh shit like shot tapi itu ke shot yang bang dengan entah
Ya banyak rawan ring game mah. Betul lagi kan. Magila punya di garau man lah bayo rawang na bayo di bang gitu. Okay. Sunat lagi bersama. Masih stream timer tapi under stream ka sukses time. Maka kita mobile galong na man stream. Oke bro belabang. Wow, ML Sokni. Kalau sukses kayak ke stream lah bro kan gila kayak game seru lah film terbang. Real gameplay nih. Biang-biangnya. Hembang slempi dan mulai kayak game rata kadang orang download mentas ni. Ba download ira ke Steam euro. Nang download kami memang. Ne MLS sok mi ngasnyo mai thu ga gila kayak tengam. Hara turmen na nora. Nilai kenduk teng try ne MLS sok mi. Tip yo dene dera. Jadi bro. Bam Joshua bro. Oke bro. ML sok mi day tu galala ka turmen teng na. Bang gameplay na real rapid tangan nih bang gameplay na. Smooth benar dari belakang. Kontrak ini pro player dama ban penlaka ingat sapen bu senang pro player sudah babarin pro player. Entah sini karena sukses kayak kan. Lain lah kau. Đây là cái mình này bằng cái này jual bài mình này bằng này rồi ngang ơi cái hammer bong ngang siap bisa Iwan thamai rap share lang subscribe lang video mo ngantin mi video next man. Siap kalau long ni man jangan stream benar kayak yo real sau ML10 no gaming nang sirau nang picture mana kelak mah ka game nang dan revenge nang comeback nang lah kan nah gameplay nang rompok ra bang gameplay nang real ni record oni klub ini pada henti bro klub terus stream henti bro beli di mana blog nak kemana henti bro klub stream mah masih ada klub stream ini gameplay kalau lagi kena ke klub nah stream bro First doom. Lo yo around now SK tip di network jangan saya clear bara
Punya pecah nak kalian SK Gaming. SK Gaming rolong udah dekat je ni kata. Kita bah ku arung gil bangga sebab benten gil bangga. Oh shushe kamu free bangga. Dan ini kai satu jam. Oh, ada shot itu. Oh, nak tahu orang puak ada dalam keluarga. Oh, pelan. Dan melak penyakit atau melek melak penyakit ni siapa? Karena kerau mana melak penyakit. Yap zon man siben. Untuk tentang yap zon siben. Okay. Jom tolong beri kenat ini kan. Okay. Tip yap zon saya ni siapa ni? Anda mengat telah yap zon ni. Oh, escape lagi. Hai badu nang fit. Mana tu badu nang fit? Hai bro, hai. Welcome bro, premium. Oh, yap zon okay. Yap zon gini kita ini. Oh, lah yap zon 4 tu. Oh, lah job lagi. Ajak Urial tu teh. Badu itu badu ide badin usri jadi bagi jangan trader ku wan la kaya nak bro. Kibu ku apa ni game play one yes one. Kat barang biang kan entah le pen ina game play bisa. Urial teh lo ada kaya raw kan bu nak suspend. Lagi ni aku game play Urial. Arlandre pula ya Urial. Merang dan lagi bakal kan Urial kawan. Lagi play Urial dan pora rumah kata ibang. Oke, gaming rampok orang. Marbai bang ni rumah kata. Mai SK dina siap. Dari Urial itu lapor game lapor lah job Urial. Mana buka like komen. Arau lah job Urial mentu menetu we boy entar job Urial. Dia ingin sertain ada gue player lah. Black 444 mana nih Black 444. Dengan adna buat bei jonga mah ngacu adna ini we jonga bu spek na Urial.
này bẫy mà quay player bằng ai thu bằng là cái man rồi cái gì đó mình phải chơi gameplay black triple four but evil dead ani mana na evil dead tuh mana ban là cái này song so way to song so way này là cái ra ngon là cái spectral way atau tuh Free Fire India is set in a virtual world and is not based on black triple four but ini nggak itu nggak ini pecah black bayar cara no black ya black triple four ano ini yang tip di clear ano yang tip ngapun mamisul tuh nih clear rim nih clear mental mamisul tuh Kita belajar ini kayak sebar nih kayak ini kayak sebar oh situ sebar ini sebar pro lah real mah pro lah real lah kan bang gameplay real grafisnya nah highlight begini gue real seperti gameplay itu lah là cái black rom ko ram ai bang là cái gameplay black no one no black on tip ra men friend ra ya tidak hijau mata yang ada tidak hijau mata karau kat bayok mah bayok karau ada bayok orang sampai ke First bu ship black yo real but black real but black tem ini black kat job mana ko thanda ka gameplay job na ini ba ijo ngara import re bibi jama Kami lejong yang subang ram la kai jangan la kai lejong am tam da ina ko ta net ya ben la kai da karau ta ka bayo mo an ring ti black la kai la kai no mistake untuk share gulit mo hello andal First two. Tapi Waslang ngam la kai game ra labun gi pro player kasi penlatihnya orang gulin tuh hai kawang gulin sebenang kawang arah gulin yang setara kawang arah gulin itu mendek kira mantap lagi wadah black triple banglu alna sadin press api bro api
tiếp là nên đang cái tournament one vs one sắp sang tournament mà saya làm cho mình ta lăng tu tournament one vs one oi oi kemana black itu kemana gameplay black bro. Okay, what a shot man. Ibang movement dah. Katu kan shot ibang long tu. Shot tagai wiki nak long tu. Siap. Mga ibang manlalakay kina sa lapan. Dapat niya tournament nang doon nam gibro kan mentalang sa dalakay tournament. So i-comment lang. Manlakay 1vs1 mantap na doon nam menta. Yan yata. Bilang. Nonton komen lang. So bro minta sina ya tournament mah man mi anes kman sa isi mentalang. Kalau penlakai do nane la penlakai 1vs1 ke tournament mantap kumne mah. Sa i-comment la jong tu sina ke tournament kumna. Badu nong sig. Arkandai lai po ko iwo to chimna te. Arkandai lai po iwo to sene amti bra. Mlong na ta sa ni si baby. Dari bro wala kay hapon na ibang na kay dan gibon wala kay panel kantaan ni karma. Gameplay kan stop. Nang la pro mungkin ya kalau wala kay panel pro matar. Normal gimana? Dia ni clear entah bun clear panel dan clear hat kadang. Ada teman ya pet gitu ya ini masih yang asli sana jais sabir nasi apa sabir nasi ekstrem badan kita orang gil dengan saya jen jong mah hadial First doom. Black triple 4 siraw dalan bakwa runggil ba nga sa ijan mo hagil naral ko ala kai sige margim mate gam dalong marata no sig arkandai po ti perte itu arkandai lain ya katu dengan tipe ibang lah kalau bro kiba komen bahas ya andit mana komen dan kiba lakai tournament komen ini untuk berkhidmat buku ada nama misalkan sedang naik ke tournament oh sih masuk surau kumna belakang Nayok karau kumna ibang nila kaim na nayok para besetar kumna channel ya sabir buat ya lingkar online ro lalu menanggal online ya sabir buat
ini. Oi, oi. Biang na embos na yung embos na. Kaya oi cuci bang satu. Ai matho ying bos ta yung ne embos biang na embos try makam ni le long na embos long boleh melong ra. Pi kertangam na ban la ka jam. Emal ten tu real na. Dai mana real na natural apa kada kai pernah pada hila kai pernah bibi jangan apa bijop na nema ki bijop na nema natural dan to sa saya ki bro ko rungkil benga sarung mah mungkin permen dengan tembiang siap di biang sa dalam lah kayak apa permen mah ki bijop ya ada bijop nanti ada gitu. Kerja di sana kabar welder lah apa sami welder itu dan betul betul apa ngaro orang sudah download game mana sih kita tahu pada costume ramah waktu era mana selesai kan cuci black dekatnya black nih mangan ring deh karau ba job mah siliang pisau dan api gameplay bang nih gameplay black percaya mana bentuk baru real mah tidak percaya mana ni lah tahu kan yang berarti yang benar tahu like terus bang keluar dalam turut di netmat apa percaya gameplay sabir rasmi sabir jak senor kan sini oke orang lagi klaim ngatak tu kenana blok ai nak ngang ni kita lah wire tan black terbesar ya yo andro ramo lasan dah ya kata tim kan ta kayak kaj mah ke tim dah saya share mah dengan pernah kayak tournament next tournament dengan stream ke tournament mah saya share by John percanggan stream kalau ngomna buat download ra collection ra next stream mah tournament dengan stream mah salah di si mental bar karena long tangkap tes yang kamera stream teh kalau ngomna ke biang stream page arta di player babet ini kena bilang itu bapak page gameplay yang pro player seperti siapa si dalam stream nama lah si try stream masa hari pro player apa OP black OP
Oke. Dah kenduk real lah bas tu black. Ya khat ni tim berani rak. Tim dah lalong bang senang mah nak kita. Pelak kita tim dah. Baik wala kai teman saya subha share video mah. Saya komen bahaya video aku mana kai teman free ni aku kai teman sale ni sakit lah. Wow. Ngasrau. Mana benjob yo lah kai real bad. Mana benjob. Ngasrau. Oh kajing khatnya siar ngot lai bang dan rulen. Katim dah kalau baik pang baik kenal baik ini style lah kan. Injak bibi jangan ni injak tu black protector na banyak lah kabar dia. Oh kecil ayo real sirah. Ayo tu black si gini kan luar tu kan. Mana banyak lah kabar real dead untuk China kadang ini. Yang ini ayo mana banyak ayo black ni. Ada bentuk saya tu yuk mau ini. Oh nak letak itu tu. Oh umi ir try lah rau siap kamar. So last rau. Last fight tu seguli. Jangan entu lah yuk lekai berreal. Lah yuk lekai berreal tu. Akaman berreal. Ini pun lekai berreal mah ini bibi cunga. The best shot. Mana tu real pada? One bos up bos jonnya toto jon tu real jon real jon pekka bibi jong mana pala real dat lawan to dene de wan lang witi Pikai gameplay last kan mana banyak pas ban page spec mah yang mana Free Fire India is set in a virtual. Yo page real dan kong to amne ler. Hello DL, hello bro. Bish lah, hello bro, hello. Ini I like bro Arliang tim. Ini page spec real papau ning kong mah. La on stream slam kam sipang minta sipang dah on slam rah kita masuk on mundur bang bani sky bakal long bang ayo kita stream kalau ngomong benar lah kayak gini real round orang dan bersemproi ini rasa hujannya.
asra wana penlakai no real mo pertama penlakai no lagi we dang don on don na don rebo komen we rebo pola kai sai komen tu don na pola kai bakwa la kai sai komen no ngan bu spek na ini badan depannya sa ngamo atau bro ready kata kita lakai real roy bang lakai real double kill ayo arang real lakai bijak ijen nanti pernah player wede iba takanya player ini kalau stream kalau per arah minit boleh saya pijak ngambil isu lah slam bemlong mobile bro ngajak kadang dari belong mobile ngamjak belong mobile minta telak long teh ngamjak try baru satu belong mobile kadang habjak mentor waduh siap glual bat ayu long romantik apa lah dia kan entah telak long try bro bandai lah kai lang itu skor dan long show teman lah kai ngai bang masih real seguli glual kai bang abin pulang seguli glual sak untuk siang ngejar kan siap tuh gigi kan ulah jenjar kan siap untuk saya dan perlai kita lihat siap orang seguli glual sak ay kai bang abin pulang dalam why Jero try to way to be power real dead lakai kadang power mamte benar network ngabli seperti dakai kan real ngai nak menagin player dakai yang lakai ibang na yo ipet kumbunin player lakai na ibang plus glual ala kai la trim da long how glual gini ada sama sekali la kai glual ibang mahar kam lakai glual la jenjar te bibi janga ban siap kan inde ram tu mana alat ban siap oi dia gamer saja ini real nanti kena ram lakai nanti kena beli real seguli glual jangan kan langsung siap glual dah tu gue First doom. perlu tengah aja lu try bro kajak no teh mesin teks dong ngamlapet barang lah nah ke ID rong labun meladi ya tak ada dan ID QM dengan ID rong ladi perlu kadang lah duna perlu pada kahir
Oh lah yuk ada game ne bibi gana. Asam lat ira ba yuk ne bibi gana game. Ini keluar na bibi gana ada siap lah ini bakal keluar. Lai ini keluar bar na bibi gana kawan keluar. Ulang kawan keluar keluar. Nda ibang sandar kawan keluar na bibi gana. Ini ira keluar. Ini ira. Oh, ini tuh ibang mah. Keluar minta ibang ira. Ini agak marah real kita. Nda ini keluar kamu makanya gitu kan. Dengan cuman orang ibang. Yo real man ntar. Dengan pula kaca lah yo real. Kelam keluar dah lah kan. Ya. Live seguli. Kami banger kami siap seguli itu anda kita seguli kami cek. Kalau itu banyak orang. Orang. Karena dua slow jangan ti problem na. Kam dai bang mahara na dua kara. Tipe stream gajak pang nem non. Ibang na pro player kam na malakayam ibang. Nah, ibang gameplay real bau nang mana guli gun sebelum guli harga guli play nah layap lah Suwim na nang mahara dah keluar. Kaim pada baju ya benar-benar. Like, tolak yap. Like dah. Tewe ngam inang dah keluar atau bibi bela. Ibu dah keluar bahar Ramadan we. Ini bibi jangan ada nada keluar. Tanggawe kayo real benar. Ang dan bakwala kay dan sura bakwala kay ngan off na stream mo. Waron lang kay gym na. Dan ray bakwala kay comment to. Iya dah sadar rata. Iya dah sadar do kill mentara. Pas skill ke bendera ikut benda helmet miap ya. Benda helmet tema miap surah. Ke skill no way
Oh, no way kan biang tu we cuma penyak sudah dah himen. Hat saban siat in no way ke skill no. Wolfra Justin Nairi tapi we frot saya tu we na. Kan tu we. Nyok set hok rai ni we tu we ni real ka. Ai keluar ke tengok mana nyok set hok rai. Ya. Ini irwai lah kain we gitu. Iko pan sisa ai guli bit sana kita. Bila keluar lah kan. Layap. Nih tapnya itu. Siliang lah kayak keluar, siliang lah kayak keluar. Layap, maksudnya tentu lah kayak keluar sana. Bila global tanya lah ikut sana kan real lah kayak global tu silang menang lah kayak global kau. Ana komen mana mau down page stream komen tu dan ya. Nonton sudah di offline lah stream. Mana kayak game ni jong rasa kalau kayak game. Ngang ya. Oh ya. Real ngang big movie ya. Kan minit na stream tu mana lah. Dapat kentar harus nak kerja kita slow nak kerja. Yo real sebentar tu yo bibi semua. Ini aku peg di real pada lagi. Tapi entah aku real lagi pada ni.
Oh, flop game resmi teh. Dan bro, lah jawab real nih bro. Lah finish lagi bro, kan. Dan rasa bawan lah kai. Lah bro, bro kai kada. Kita stream para gue ke por mau, tas game stream loran lah kai game no iljong. Opi. Kadam. Wan lang waiti anai wan lang waiti syu. Hei ja itu wan lang waiti syu no ja. Tuan lang waiti temak tu. Rot jar hok papa. Plibet. ML. Oi. No. Kierung kanane mana mulai kai baru khatnya mana. FB convoy. Biang hi pa pan. Last stream kan ya last ngiro nyola kai lang no. Free Fire India is set in a virtual. Kena ada ini pek lum lang berkhot mah kan pek kayak gameplay jona pek curan re. Update ngare bro kan jadi lang waiti.
ban tuwe lo klan la tuwe la daw amma tulan gi ban lang wai ki de ban lang wai ki la gi na ban tulan ke player memlong net saudara bak nama ni bang re player memlong net saudara ni bang re ni bak no player memlong net saudara no wer la bak ta kun bhoi re Cipres pang long kanet cipang long ra kanet na ni la kai kun na kan na ham na ye la bak ta Double takedown. Wei la ye bak kam na dem subang re man pekai ro la bak tu na tu shliang wei ni shliang wei memlong net ra wala kai klan shliang ka tim ni bang chro patar ngon namro wei tu na wei kun bhoi la bak ta fb bhoi la bak la de ban la ka tang real marwei ro la ka tang real marwei tu shliang ro to
Nero lagi lawan aja. Guys, untuk perempuan itu ani sabok bensin boy Noriel. Sabak First two. bensin boy. Ani teu serius lepar. Untuk kita merwela. Oh Double ya Oriel takedown. mundur. Lah kelanjil yang ketim nih bang suruh pecah. So, tolong. Chosen one. Ngetes kasih gimana lang. Showtime.
Ya unsur-unsur sa kais pa. Slow. Oh, what the slogan rom subang rela kairo. First Doom. Teriban. Udah kala sa sniper ruway. Kalong slogan net menor lang ada kedam subang ra. Kumno stay pa yon lang.
lawan kadem. Free Fire India is set in a apparently, I'm special enough to be the Terak pelepon lang pangali kamu baik kamu kamera lah beliau menam terus ngila. Dari streamer tak try.